Mu ijoro ryakeye nk'uko byari byitezwe impaka zari zicitse umunya Brazil Ronaldinho Gaúcho ashyikiriza igihembo cy'umukinnyi mwiza kurusha abandi ku isi kizwi nka Ballon d'Or ku myaka 28 cyegukanwa na Ousmane Dembele wa Paris Saint-Germain. Nyuma y'umwaka w'agahebuzo yagize muri ikipe Paris Saint-Germain dore ko yegukanye ibikombe byose byo mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse unongeyeho UEFA Champions League. Uyu musore yaje ahigitse abarimo Lamine Yamal wa FC Barcelona aje ku mwanya wa kabiri, Vitinha wa Paris Saint-Germain aje ku mwanya wa gatatu, Mohamed Salah Liverpool aje ku mwanya wa kane ndetse na Rafinha waje ku mwanya wa gatanu uyakinira FC Barcelona. Sibyo gusa kandi kuko Lamine Yamal wa FC Barcelona yongeye kwegukana igihembo cy'umukinnyi muto kurusha abandi ku isi kizwi nka Copa Trophy ku nshuro kabiri yikurikiranya. Uyu musore w'imyaka 18 yonyine y'amavuko yaraserukanye n'umuryango we wose yatumiye kugira ngo uze kumushyikira muri ibirori byari bigiye gutanga. Uyu musore yaje yigitse abarimo João Neves, João Pedro ndetse na Desire Doué. Umutoza mwiza mu bagabo yabaye Luis Enrique n'ikipe nziza mu bagabo iba Paris Saint-Germain. Rutahizamu Victor Gyökeres wa Arsenal yahawe igihembo cya rutahizamu hiza abandi mu gutsinda ibitego byinshi ku mugabane w'i Burayi. Umunyezamu mwiza wabaye Gianluigi Donnarumma wa Man City gusa uyashimirwa ibyo yagezeho umwaka ushize w'imikino ubwo ari mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Umukinnyi mwiza w'amagore yabaye Aitana Bonamante wa FC Barcelona ni ku nshuro ya gatatu yikurikiranya yegukanye iki gihembo. Ikipe nziza w'amagore yabaye Arsenal de Ghana. Reka mwibarize, ese ibihembo byose byatanzwe ubona biri fair? Niba bitari fair se nihe mutemeranya? Twiganire nk'ibisanzwe. Jean Pierre journaliste G Bruce, ibe byiza kuri mwese.